دما خوش تماشاوان هجا و ایرو برنامه ما نو روزاوه گشتی یا کردستان از برنامه که نو و بالکش و جوارا پیشکش بکنیم. مجا برنامه ما ایرو و لسر کارستا و اردهج یا کردستان و باندورا و لسر سیاست یا روزا دوشنبه و 6 شباط اردهج مزن و پیله هفت خال هفت مرش و نافشه پازاجغ باکورا کردستان رودا گلک پارزگهن و باکورا کردستان و روجاوا و هات وشاندن ولی ام بجن باکورا کردستان روجاوا کردستان سوریه و ترکیه هجاند و صدمه که زیانا و مادی و زیان جانی و دا بوی برنامه ده امی گل مهوانی خواه بحث و رفش اردهجه بکن برای که از برای در باز برنامه ببین و دخوازم جوارا و بحثا و سه تشتین گرینگ و مها و آداره بکن و برای افسانوی و یه کرد و ملمصفا بارزانی و 14 آداره و 1903 و گند بارزان و باشورا کردستان و لدایک بود به یک آدار 1907 نهان لواشنگتن چو کوچا دابی کرد. ملمصفا بارزانی که 120 سال بر دایک بویه و کسی که گرینگ که اواکرنا کومارا و وحابت داده جه گرتیه 11 سال که لوی یکیتیا سوویت در باز کرد و دیرو که گرینگ لو کردن سوویت و جاندنا و کردواتی دا باکور باشور روجهلات و روجوای کردستان و همو کردان جه دستپیک دا دبن باندورا و تفگرا بارزانی دا مانه دیگر نوروز و حلب چه و مها آداره و مها که ملمصفا بارزانی دایک بویه و کوچا داوی کرن و سرکفتن و پیمان و گرینگ امضا کریه ملمصفا بارزانی دو 11 آدار 1907 به حکومت عراق را پیمان اتونومی امضا کرد پیمان 11 آداره و سرکفتن هری مزن و گل کرد و حتی هنگا بود و خسریا 11 آداره باور دا که تباهی کردستان دما که او هاو به شر بکن ام دکارن مافی خواهی و روا و دجمن خواه و بسینن ام ملت دجمنه خواه بسینن و ام تکارن بکن بلا روحه نمر ملمصفا بارزان شاد به و ام و به رزداری ببیرتین نها تشتک دی و مها آدار از وارا بیجم کنکنجیا حلب چه روپلک رش آدیروکا و مروفاهیه دانه مینا همو کنکنجیان دیروکا و مروفاهیه دا مناکی هیروشیما و ارمنیان ایندیان جوهیان دا جه دایه اینی وکوانه او کمکوژیا و حلب چه آلکاریا و همه و هم بیجن و دولت و امپریال دولت مسلمان و پیکات همه آلکاریا و صدام حسین کرن ده همان دمه دا قتلیام مسلمانان لزیدی کردان دا بنابه و انفال لبرچاو همو مروفاهیه و دست بکر ده 16 آدار 1988 دا حلب که و گند دبدورا و بمبه کیمیاوی هاتن بکارانین و زیدتر 5000 کرد هات کشتن و تنه سویران ده انفال دا 182,000 کرد هات کشتن برای دما کم 35 سال برای قتلیام حلب چه پک هات و حتی ایرو چه گوهری لباشورا کردستان نیو دولت کرد هات آواکرن لگل کرد هر چار پارچه کردستان هنجی راستی جنوسید پکته و بن مترسیه داید لوماجی گل کرد حتی که سر بخواه و آزاد نبه دولت تا خواه آبان نکه لسر آخا خواه سرهلدار نبه چارنوسا خواه یا دیار نکه و نکاره به کمکوشی و قتلیامان رزگار ببه
بله 21 آذر روزا سه‌شنبه جشن نوروزه هفته یابی ام خباتکار خلات تبه جشن نوروزه یا گل خواه یا گل کرد پیروز کن دوی نوروزه ده ام جی گل کرد را جشنه که به خیر و سلامت دخوازم دوی اردهج دا دید کو مدید کو قرونیالیس دوستن گل کرد نین دوی کرد حول بدن و ببن خودی دولت نوروز همان دمه دا روزه که تکوشین و سرهداره ام دزانن کو گل کرد پیشروژه دا هر چار پرچه کردستان نوروز بن آلا خواه بن آلا رنگین دا پیروز بکن لور ام و یکیتی و هودیتنا گل کرد خوازن بله ام نها وارن سر مجارا خواه یا اردهج دو کردستان اردهج باشهجین قومن و او مجاره که اقتواله جبرویه که ام دمک درش قال اردهج بکن اردهج ده حتی نها نزدیک 100,000 کسان تنه با کورا کردستان دیگر روژاوای کردستان 105,000 کس بشت اردهج ناو لسمسور ملتی و رحای و جی نهار لهی رابو ام جبو گل کرد که جیانا خواه لدست دانه مالبات وان را گل کرد را سرساخی دخوازن برا جه وان بحوش به انجام اردهج داد لباجار حرما و اردهج باکور و رجاوه کردستان و ترکیه و سوریه و وک مرش سمسور دیلوک عثمانی و ملتی و رحا آمد چیلیس کوبانی مینبیش عزاز افرین و ترکیه لعدنی و حتی سوریه حلب گلک آباهی نخاشخانه و نانپشخانه و فروشخانه و گند به تواهی هلوشیان ملتی مرج پازارجیق البیستان سمسور رها آمد انتاکیا اسکندر نرگل نشتجندین و باکورا کردستان بکارینا به کنترل مالزمین آوازازی و سخته و مال هاتن آواز کردن دبیر استراس اول ها دا سوج دولت ترکی هیا جبر کو تکیلین پرانیا پیمانکاران متحدان به حکمت دا هیا اردهج براستی و صدمه که مزن خراب و برانکر دا سیاست و کرست دا سیاسی یا عبوری یا کردان دا ولی از همه گل کرد اردهج دا باکورا کردستان روژاوا کردستان جیانا خواه دستان بر رومت ببیرتینن بلا روح وان شاده اما ایشا و گل مهوان خواه رزدار عمر ازمن را لسر مجار اردهج باقر برز عمر ازمن هم بخیر هاتنه بخیر دابی بلا صحابی سپاس از عمر و نها هون بکارن بکورتی جوخوا تماشوان من بدن ناسین کرم که زور سپاس دست فکر دا جبو وی درفت دای من خلات تیوی را سلاب و سپاسین خواه پیشکش دیکم خباتکار من را سرکفتن سرکت خوازم از باور مبجار دویمین از بشتار برنامه دبم از جوی دربار دا بختوارم زور سپاس یکو از 1954 دا لدبر سرحد نابچه گمگمه وارتوی جدایی کومه من دبستانا سرطای لوارتوی قداند دبستان ماموستایی ملباجار ادنی لارزولم لسواز خان چند جیا آتم سرگون کلین 1907 سیسیان دا مافی من خواندن قدخه بو پشت جونتا 12 آدارا 1972 دیان یکن پشت جاردن افی هفته 4 دا من دست بخواندن اکر لباجار ارزولم قداند بو ماموستا من 23 سالا مامۆستایی کرد دەبێت نابەرەدا چەند جارە هاتم گرتن کار هاتم گرتن دەمەکیل دەربە ژیام و پشترا من gelekî kovar û rojnameyên Kurdî Tirkî da nivîsandin wek kovara serbestî min demekî edîtorya wî kir pişta rojnama Peyama Kurd Avrupayê çaptibû
23 روپل بو من تیرا خبات کرد خونجی که من هبون و پیشرا دیگل اکی کووار اوی نویسکی دا نویسه من چاپون وان سال داویم گرانی دا مدیا جواکی دا نویسه من هنه گوتار من چاپته من دو حبجی پرتیک من هنه بو کردی یک چند پیام جی پیام و کرد یک جی هبالنامه میزاهیم پولیتیکین دست مرا خبات چند پرتیک دن هنه از زویجی ما بنویسکار برا کوی را چند هفزارو که من هنه و وقت لیکولینر بگرانی لسر دوزا کرد گرانی سر باکول کردستانه باشو روجاوای کردستانه خبات دومینم دکومنت براب دیکم خبات آمد دومه زور سپاس بله زور سپاس مرنها و اما چند پرسه گام پرس بکن و هنجی که و برسیوا و تماشاوان مهجا بدن نهاو روشان حال دور چاوایه اردهج باندور لتوایا کردستان و کردان کرد خزمه جی بیجم جو ده و جان هنده خزمه و چاودریا و چنه و هند خواهدن در وی یکی جی تماشاوان مرا تشتکی ببیز کرم که نه دست پیکی دا بیا دست نشان بکم اردهج لسر اردنگاریا کردستان قومیه هر وها انطاکیا مراش سمسور دبره چای کرمانچ yani İslahiye Jera Türk nahad beni Nurdak Cebel Ekrat ve Arabi Kürdi çay kurmanç debera çay kurmanca Samsura Meraşa Beşeki Meletiye'ye ev debera hatta Sertsala Hicda dibin serokatiya Malbata Cambolata Serbajar Sencak Serbajar Sencak İskenderun diye bu vurva giredayı bak Kürdistan'a Rojelate Rojavay Çeme Ferati Hatiye binavkirin Giranişe Arthaj Lvi de veriyor. Yani Antakya Hatani Ahmedi girtiye Karasat'taki mezene Libyacı cardın lebar bakım na Arthaj bu yereki khazaiye yani Fevgera Arde ya sismik da kavme. Yani hususiyet de bu kuşteni nine. Yani Arthaj bu insana bu kuşa ne kavme. İlk insana da kuşa ihmal kariya çekinin avayya gendeliye rüşvet khorine ihmal kariya ya şaraderiya ya rayadar devleta de encama bana da kuştun çedibin mirin çedibin Arthaj'da. Yani Arthaj bak şerri çektori ne bu kuştun millet bekti. Le Japonya'yı le ev Brezilya'yı le hami dünya ev da Arthaj Şili Arthaj 8 derece ne derece altına kavmandın o kasa insan cihana karşı ders ne dana. Jibo il selviya marif ravasta min bukhat cihana kada se cara rasti Arthaj mezan hatıma cara ekem azaruk bum Arthaj vartı 1906 şeşan rastım. Cenab-ı Çağ bukası se 4000 insan cihana karşı desta. Ve deme bukası te bilamın Sara Komar Türkiye Cevdet Sunay bu. Hat seradana gemgem ekir. Lena 4-5 laşe Mirovanda got az dixwazim biçim gola Xamirpêtê seradan bikim. Gola Xamirpêtê golekî qirater e 30 kilometre li bakurê Rojelatê Gimgimê diskene çiya da. Tabi girsehiyekî hêzên evlekariyê pê li wan ceseda kir çû gola Xamirpêtê wê dire seradan kir. Piştî 30 salî encama lêkolînekî min e derket holê ku Cevdet Sunay vak li pê bu yerekî antropolojik bûye. Yani koka wî wek etnisîta wî li sed salê bolî da li wî deverê jiyan e.
او نیسته مجار آمدنی نه از نخوازم لسر را وستم رحمتلی ادیب قراهان ولات پارز کرد بو دست پیکا سال 5 حتی سال 7 دناب تفگر کرد رولک مزن لیست بو ادبیات زان حقوق زان بو ادیب قراهان لسر بی بویاری را وستیم میتینگ یکی دا گو اب زلام هنگو پی 5000 جسد کریت شویا گولا خامد پیت تماشا دیکه گلو اویا ziyaret ki turistik ya. Yani bu evi derbarı edip de 2 saat bekleyin. Bavarım sal 2 ceza var. Eko sarı komara hakaret gidiyor. Dadgahı edip karan bak o salona dadgahı etke bak tiyatro. Dve se cura sev geçtiyari yana. Ya geçtiyari zaniste ya ki icrai ya ki ilmi. Dve az ne bavarım Cevdet Süren belki zaniyar be. Yani bıçağı icrayı bika. Yani geçti ya tilisi kaya bak çekiliyor. Bu bir ceza var. Kego onlar hoca Arthaca Rojavay Cem Ferati az bir hocal Ahmet bum. Brasil Ahmet'ci Arthaca gelekile bakası Rojavay Cem Ferati bandora khan nişan neda. Bağırım çarsır kez cana xaj destat Ahmet'e de geleki khani hilşan ve demi jiboku hevjina min islahi bu devera çay kurmanç babi wî xasî sîhab xizmê jina xwe ji dest dabûn em wê rojê bi otobûsê çûn Antavê navbera wî îslahiyê sedî çend kilometre bû rê mêw dir hemî xirab bûbûn pire xirab bûbûn me sê çar ciya tirimbêl kirê kirin em li ser rê gunda velhasıl 13 saata de gihîştin deverê roja yekem bi şev em gihîştin deverê devera Erthacê hani bi rastî jî ez naxwazim yani trajedî bînim ziman vek ji bo ku ew ê însan xirab dike. Sînmecî sînê rexê însan xirab dikin. û di binê ewa da kes tune bû, xwedî tune bû. Qasê 4 roja em li pê cenazê xwe geriyan. Tenê tîmekî ji devera Qeredenîzê hat çend saata xebat kir ew jî cemidîn çûn. û piştî roja tenê xêrxwaziya Barzanî gihîştî bu devera Semsûrê piştî ne saata lê ji bo ku rê tune bû nikaribû bigihîje konvoya tirimbêla bigihîje devera Çay Kurmanc tenê roja çara xwe gihan deverê. û li wê çadir bela nedikirin gelekî însan jî ji sermayê zarok zêç filan nexweş ketin jiyana xwe ji destan. Piştî roja şeşa bi alîkariya hinekî tîmê xêrxwaz me ew ê xwe termê xizmê xwe deranî. û me birçûkin defin kir piştî hevjina min çû çadir bistîne ji ofîsa afat gotin sibê werin bigirin. Rotira dînê çûn got eskeriyê dest daye ser çadira. Erin ji wê bixwazin. Em çûn derê qişla eskeriyê telefonê fermandarê xwe kirin gotin na bila muxtar were em nadin kesa. Rotira din muxtar çûbû nedan muxtar jî qasê çend roja çadir bela nekirin. Piştî ez bawerim çapemeniyê de rê girt dema xêrxwaziya Barzanî gihîş deverê hinekî saziyên xêrxwaza jî hatin deverê nan av xwarin vexwarin bela kirin ji bo ku alatîlîk û av tune bûn û înternet jî xirab bûbû alatîlîk tune bû û ji bo mobil jî nedişxulîn tenê ereba da batarya şarj dat kirin yani wek koordinasyon gelekî kêm bû. Yani piştî roja 50-60 hefta teze millet gihîş xwarinê nexwarinê. Yani radarê devletê divên em roja ewil gihîştine deverê me alîkarî kiriye geko. Merov li rûyê hev biskine şevdîra dira bike eybe fetiye. Ne Ömer Özmen tenê deverê bû. Bi milyona kes de deverê bû. Divê merov exlaqî be şevdîra dira neke. Heta 4 roja ti kes tune bû. Her kes di dor avayiyê xwe diçû dat bi derfetê xwe dixwest dermê meriyê xwe ji binê enkaza derîne. Piştre tiştekî ez pê bextewar bûm gelekî tevgerê Bakurê Kurdistanê ji qasê derfetê xwe rêya azadî
وقت فری آزادی نان گرم روزا چارا گیان دبری کران درو که حق پاره برز düzgün kaplan heyeteki hatlı ve mütaybeti senedana mecli kir listahi. Pişta Partiya Sosyalista Kurdistan rehısına tevger Partiya Azadiya Kurdistan'ı bak evaki pak bana bak evaki şandaki hevbeş giyandın deveri vancı bukası derfeti xwarın ve xwarın betani li millet bela kirin. Niha tiştekî min bas nefsedan nivîsand tenekî televizyon ruda van da ji min pêşkêş kir dema karesatekî li milletekî biqewime di destpêkê da jana wî karesatê li laşê wî milletê de xwe nîşan dide. Qewmê me ra li me ra dimin xwedî. Yani dema xêrxwaziya Barzanî gihîşt deverê bi rastî em hestiyar bûn aliyekî alî kêfxweş bûn. Her vaha taybetiyeke birez çi artos dema jiyana Barzanî jî pêşkêş kir bi zimanekî gelekî rastexînê xweş pêşkêş kir. Malbata Barzanî ne bi gor serokatiyê cîhanê ne. Taybetmend niyekî wanê ew heye. Cudareng heye. Berê du sed salî vir da wek misyona serokatiya millet devrê daîm kirine. Şeyh Abdüselam Barzanî li dijî Osmaniya ji bo rizgariya milletê Kurd tekoşîn daye bedel daye. Pişta ala serxwebûnê radestê Şeyh Ahmed Barzanî kiriye. Wê tevê Şeyh Mahmud Berzencî li dijî İngilîza şer dane, şer neşandine. Li dijî Tirka İraniya şer kirine. Şeyh Ahmed Barzanî ala azadiyê radestê Mele Mustafa Barzanî kiriye. Yani vak bu malbatê Mele Mustafa radestê birez Mesut Barzanî kiriye. Mesut Barzanî radestê İdris Neçizvan Barzanî kiriye. Ev taybetmendî li diroka dünyayê de tune. Erê niha devletê cîhanê min çendîn car nivîsê xwe de ji aniya ziman milletê cîhanê du mecra da serxwebûn destê xwe xistine. Yan jî şexsiyet qezençkirine. Mecra yek 1870 ne piştê şoreşa Fransîze sinifekî burjuva heye, bazirganî pêşesazî heye, sinifa burjuva perwerdekir ye, zana ye, xwedî sermiyandar e, bandordar e, xusumeta xwe pêşkêşê ew kiriye, pêşkêşê monarşiyê kraliyetê kiriye, milletê xwe kiriye xwedî devlet. Bu wî jî demokrasî tê de bicîbiye. Hemî bejayî Avrupa di nav sed salî da bi vî modelê dibin xwedî şexsiyet, dibin xwedî devlet. Lê modelek din heye. Modela ku tê da sinifê burjuvazî tune be, pêşesazî bazirganî wek realîte tune be, di wan civata da şexsiyet qezençkirina milleta bi giranî bi destê sê kategoriya pêk hatine. Ev ya realîteke. Vera yekem aristokrasiya dînî misyona burjuvazî daye ser milê xwe. Ji bo ku di nav vî milletê de bingeh girtiye mesuliyeta parastina milletê de ser milê xwe. Çikî sedemê hebûna wî di nav vî milletê de. Ev ya bûyerek realîtekî sosyolojîk e. Yani çawa erdmînekek nîşan bidin dema êrişekî ji derva bête ser gundê Eleviya derece yekemîn de Seyîd û Pîr di wî gundê de beşpesiyariya parasına wan Eleviya didin ser milê xwe. Vê milletê de jî yani aristokrat heta sermayedar kategoriya duyemîn kesayetên ekspert kesayetên bijartî wek Nelson Mandela wek Mahatma Gandhi hukuknase di nav civatê de heskiriye koka xwe heye hadi asalet be berpirsiyariya parasına milletê de ser milê xwe. Kategoriya sêyemîn sinifên navendî yê perwerdekirî ne bi Tirkî dibin eğitimli orta tabaka. Niha dema merib li dîroka Kurdistanê mêze dike li Hersî perçe din yani li Bakur
le Rojava û Rojhelat. Aristokrasiya dini işte serhildana hatiye şikestin. Yani fizika xavandakiliye. 1938 işte tekçuna dersi mi aristokrasiya dini devleti dagirker derbeki mezun xaliye bu alikariye devletin emperyalist bak İngiliz ve Rusan hava xavandakiliye. Bandora xavandakiliye. Başıyla Kürdistan'ı da Malbata Barzani seridananiye. Şeyh Abdüsselam Barzani burada ve rola aristokratik yani çavadıma az millet dikim devlet. Hatta az bavarım ki Masud Barzani ama kivi haya soza kivi da millet Kürt. Debe من son xwaja dema millet Kürt ve xadi devlet. Az tabi Malbata xoş ber siyasete bedikşim. Çünkü abya 100 sala 19'dan da 18'dan da Avrupa'yı da cüsaya. Mesela hanedan-ı has bulgevana devlet şey dikin ama Vesfal'ında. Devlet ava dikin jber be dikişin. Jiboyu ve kraliyet sembol te idare kirin. İskandinavya, Britanya vana. Yani aristokrasiya xwe neşken açtığını. Demokratın aristokrasiyan vek sembol. Sembola temsil vana. İşte devletin be asalet ne usanın. Devleti diktatöriyel be asalet nid xu pîvanê xwe bin pê dikin ji bo berjewendiyê xwe diktatoriyê rêvebiriyê. Sonê mesela min evê de xwend Nitiqa Mustafa Kemal yani bibolin asparî derketim derê mijarê bana tiştî mühim Nitiqa xwe rû pela dawiyê da dibe Mustafa Kemal wek talimat dide waliya dide kaymakama dide serokê sancaqa dide muxtara dibe ji vir şûn da ji vir şûn va çava xutbe li ser secera peyxember tê gotin bila ser ewa me jî xelîfeyê me pîroz jî secera wî jî bi dengekî bilind bête diyar kirin ku millet godarî bike. Yani eqwas di xizmeta xelîfe da ye. Sal 1922 peki kes napirse gelo çava bu salekî şûn va yani xelîfe bu xain sirgunçu diktatörü saz bu. Pesa sozdan İngiliz'a xastin Lozan'ı halifeti sirgun kir, anasırı İslam devleti falan jole ra kir, komaraki diktatör hava bu, nirku pimane cevate, kandın avi, zaman evi, alfaba avi, hami binye dedik şu. Zaten masayı nusa kiriye. Kralı kha, çer kiriye nafsu, kolanı, Bagday'da daha gerandı. Ama Arabın, Saudi Madi Vanazili ser tekti karınıştına jibo derslerleri yaka roja besadan kesat kujin. Bu her rümet ağa peşkeşi emperyalat. Na jibo vim ab Gaziya Khairxwaziya Barzani min jibo vi van peşkotinana got. Yako 1946 da Barzani diçe Gaziya Kurdê Rojhelat. 2016 da diçe Gaziya Kobani. 2023 da de Gaziya devlet çay Kurmanç Bakülü Kürdistan'ı. Yani her devlet Kürdistan'ı Barzani hana o mesuliyet parasına millete Kürt de Paris. Abi ya serbilin diye kap. Ya da zişan bakın. O cardın begerim ser erdhacı. Na bavarım bakası bisi hazarcı baş hacandın çebiye. Tilki ben arçıl erdhacı. Le taybetmendiye ki devre erdhacı din heye. Jiye ki jeostratejike de hemen da jeopolitike. Çava jeopolitike. Aliye gibi bir Rojava giredayı. 20 kilometre başıyla ve Afrin'e. Serekaniye. Ego Aliye'den Kürdistan'ı derya bir vakilede de Akdeniz'i vakilede de. Jeostratejike. Aliye kuyeten her jeoekonomike. Yani devara Bakülü Kürdistan'ı her devlemende. Dilok, Samsur, Maraş da hem Sedmiyaneki Giran heye, hem Bazırgani heye, hem de dema Osmanlı'ya da nabi devara çay Kurmanç, hilal-i bereket de nabi küydün. Yani akwas yine becahiya belya amik. Tilki dibejin amik. Ne amki ki? Amke ya. Jiboku dema
دستلاتداریا جانبولات da yani devlet Kurda Canboladı aşiret am ki duy devre de cigirtiye hiç yani de aşiret am ki duy devre ava Antakya çay kurmazda cibiciye nabi kaç ve devre girtiye yani az busa peşbini dikim ku rayadar devlet jibo çı müdahale nekirin dixwastin ji erdhecî bil istifade millet koç bike. Hem demografiya rahat guartini yani ev astenkirina belavkirina çadırı ne istihdam kirina leşkeran ne müdahale kirin yani demildest millet koç bike aliyedini sermaye bu gohere. Az busa de fikirim min çendinca ani zaman evyacı tişteki dişmir obayıya dema roca pişti erdhecî roca çaramin pencemin Saziyen biyani hatın, Fransız hatın, barım İtalya hatın. Ve demi idi ne ad ve şartın ku mecbur ma ismi müdahale ki. Az ve bir da bir mesele bıkadinim gel pirsiyari ve den haba hem derbası ve diri bibin. Jibo ku bila temaşabancı lebdu ev neke min pari mijara erthacı guhart çünkü behebdu ba giridayine. Yani ne devleti? Kürt hebdu bun khadi. Rast. Beli zor spa ve pirtişin ani zaman براستی ام زانن که دوست کردان دیسا کردن روزا تانگاسیه و دولت kolonialist و دوست کردانینن آلکاریا کردان نکن و آن زمان پر از سپاسیه و اتکم و هندتیش آن زمان بلدیس از کارم تشدی بیجم اردهرجه دا و کردستان برفره و هاته بران کرن و دولت ترک ارهجه دا و زیده آلیکاری ندا از زانمه چکاز آلیکاری دا یا اینی ولات بون و اشخاب چنده آنی زمان چید کار ستشتی بیجم yani hende disetiştiğim münakidihim bedin o terehe yazani. Az bavarım yani devlet atır belki süd vergirt. Yani alikariye ki ha bengeyin liber çaba nina. Jene ki malbat ara seri malbat 10,000 para 10,000 dike 5 euro. Dike 5 euro Avrupa'yı. Yani tü birine ki sağ nake. Ne? Sazı dezgâh-i khayrxwazî alîkariya milletkirin ez cardin biya dubara bikim ji derva sazî devletên derva jî gelekî alîkarî hatin ev alîkarî jî ez ne bawerim adil hatimin belav kirin hatimin parve kirin têde cardin îltimas yani ji bo ku bi goy raxistinên polîtîk li merfanê xwe belav dikin yani ihale didin an ew pereyî ku ji derva tê ji bo alîkariyê wek li merfê dora polîtîkvana belav dikin yani evekî rêveberiyekî ji bo ku hat demokratîk nîne ez ne bawerim bi şêweyekî maqûl bête belav kirin û bawerim pirsiyara we yek gelo erdhej li ser siyasetê çi bandor çê dike niha 11 wilayet rasterast ji vê erdhecê derbe xwarine lê hemî Bakûrê Kurdistanê û heta Tirk jî Tirka jî jê gelekî ziyan dîtine mesela ez Îsrayê bûm gelekî karmend hebûn yani leşker hebûn polîs hebûn akademisyen hebûn doktor hebûn tamî dibinê erdhecê de mirîbûn xizmê wan ji İzmîrê hatibûn Cengizî hatibûn Sembolê hatibûn dinya Şînê de bûn yani vana nerazîbûna xwe nîşan dan o helwesta rayedarê devletê ji bi çavê xwe dîtin mesela min dît ku kesê alîgirên AKP, MHP hebûn ji AKP û MHP re ew dikirin gazin dikirin çêr dikirin an jî berûva jî ji xêrxwaziya Barzanî re digotin me nizanîbû me dijmin dizanîbû cara yekem ew gihîştin gaziya me yani di van nêrîn heda parî ew çêbûn yani guhertin çêbûn
Hene ki rastî derketin oğlu millet şevayê ki zelal parî devlet nas kir, rayedarê devletê nas kir. Abana da hemî erdheca da tê nîşandan. Ez wek misal bidim. Çadir divê me nikar bû bigiyan da devera. Gelo yekî ixbar bikira bigota çar hev işit yan PKK'li yan Tiko wane li deverê. Ez bawerim çil pêncî hev balafir ev êrişî deverê bikirana. Gelo çira van balafirane çadir nedanîn bela nedkirin. Hani rêv gir dibêjin te nebû. Me derin xwe giyandî. Evî hincetê pêşkeş dikir. Ev ya ne rast e. Yani eğer rast be teknolojiya îro da nexeme ya. Ew demê van rastiyana di mejiyê milleta cî digirin. O millet dost dijminê xwe da bi hêsayî ji hevdû kipş dike. Ez bawerim siyasetê siyasetê dike lê mixabin em mijara me dîsa tê guhartinê na ji siyaseta devleta Tirk ez bi xwe nehêvîdarim. Çira nehêvîdarim? Na desthilat heye serwerî û opozisyon xwedî taybetmendiyê cuda nînin. Bername wan bi taybetî ji bo ku pirsgirêka Kurd û Kurdistanê 100 sal e Rojava Tirkiye xitimandiye pêşteçûyîna wî asteng kiriye ji bo vî pirsgirekê xwedî bernamekî realîst nînin. Yani statûko perestin, asimilasyonkar dixwazin Kurda entegre sistemê bikin. Ev ya jî pêk nayê nikarin bînin çira nikarin milletê Kurd milletekî otoxton e bi hezar salan birda ser axa xwe jiyaye xwedî çandekî xwedî kevneşofiyek xwedî dîrokekî kevnare nayê guhartin nayê asimîle kirin. Dema nayê asîkirin di heman demda rayedarê devletê çi qas dewlemendiyê devletê jî hene divê rêde xerc dikin. Tavîz didin devletê zilhês. Diplomasî xitimiye, siyaset biye mafya. Aborî têk çiye. Sebep çi ye pirsgirêka Kurd. Ne tenê Bakûrê Kurdistanê. Ya müdaxeleyê Başûrê Kurdistanê jî. Rojelatê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê jî dikin. Yani pirsgirêka Kurd dijminatiya milletê Kurd xwe re kirine wek ol, wek dîn, wek mezheb. Yani bila Kurd wenda bikin em jî tê biçin. Ev ya ne polîtika ye. Îja berhemê wê di erdheca da yekê zelal dibin. Yani milletê Tirk jî dibe ji bo pêşeroja xwe ji bo maf û azadiyê xwe li ser bî statûkoperestiya devleta xwe raweste. Destê xwe stvanka gelê Kurdistanê dibe berde. Ji bo pêşteçûyîna milletê Tirk bira xwe re bername ava bike. Yani çi qas kesê dijminê Kurda hene devlet bi wan re dost e. Wek rêxistinê İslamîperestiyên terorîst. Wek devleta Îranê. Mesela Kerkûkê de bi devleta Îranê û Iraq merkezî hikûmeta Iraqê re li Xabûlê gemara çêkir, tatbîqat çêkir. Kerkûk radestê Îranê kir. Roja dinê Brîtanya çû ji bo petrola Kerkûkê hikûmeta Malîkî re rekebname çêkir. Yani dibe Bektaşî diçe dinêre wê da hev gundî li hev dixin. Dibe ji bo çi li hev dixin birêda? Dibe me kestanekî dîtin em parvan nakin. Bektaşî kestane digre av ve dike hundirê davê devê xwe êca kîvan qaşikek didî. Dibe ez bawerim êdî sedemê şer jî nema. Zanîn ha yeko mesele Tirk, devleta Tirk ev mesele. Yani milletê Kurd qedîne bu xwe jî jê tiştekî xweşeş nake. Merî wexta li mantiqê dagirkeriyê dinêre devletê kolonyalîst ji kolonyê ya madeyê xam madde dikişîn welatê xwe dikin mamûl dikin pêşesaziyê îxracî welatê dikin sermayê îxrac dikin jê standartê milletê xwe bilind dikin. Til pratîka kolonya Kurdistanê devleta Tirk dinêrî berovazî ye. Yani Kurdistanê talan dike. Berhemê wî dikişîna welatê xwe lê milletê wî jî îstîfade nake. Milletê wî tê de zirar dike. Ji bo ku bi rêxistinê tundira û şer saz dike milletê bindest ber dide hevdû di nav çanda şerûdiyê de dike sedem ku dike hincet rejimê otorîter dike. Yan junta tê darbe dike yan rewşa awarte îlan dike yani yan ew çik dibêjin
militarizm çarmadori valla dagirdi ki jibo gudriya خواستن ماف و آزادی نینه دولمندی بن ارد سر اد به حسایت کلان قرار دکشین در باد دن مریو خواهد ده همان دم ده ملت تک جیزه زرار دیکه یعنی برجواندی ملت تک داگر کرنا کردستان ده نینه نه کشتنا کرده و روزه اکادمیسیونه کنه شوانیست جمع پرسی دبی هم باور دکن هم نظام لباشورو نظام لروجابا سات کپتی بن متیک ببن مگو نه از بیجار باور نکم yani hun nahilen am aram ben am rahat ben le az biraz baş bavar dikim hunji serkepti ne ben hunji mera tek diçin ka hata ilo ve çıkazanç geliyor yani hun rahatı nadın mı le hun bukaçı tek diçin ya ko abi ne politik abi mantıkı kay ki abine perast nejat perast var bir de naliye ki ya ko fayda bite da nina yani arthaç ab bu yerana pari eşkera kinin hatta mendi tane ki fermandar Türk biler şirayedar devlet erav dikirin gazını kur dikirin bengayin dikirin digotu nabla devlet amay jibo çelmen ne bu khadi ki vazir yani belabani der dike televizyonu deve na deravat dikirin amroca avul geçtine develi ya az bu khaç abi gaba bikim yan akabtine tabavel bik yani ben tıştana edin hay başarsın akasas bim yani bandor abi ser az bavarım ser bandor abi leser tevgera bakülü Kürdistan ji evi çebe jibo ku anwa bu neri namın bu nüvisemin az nüvisenim per nüvisenim medyacı vakit adı nüvisenim ne geko mekhabın bakülü Kürdistan'da da meclis siyasi leser siyasete bakül ne hadi inisiyatife meclis ne siyasi لسر تفگر باکل کردستان خودی اینسیاتیف مجوی چپ ترک یکو چپ دولتی به دولت خواه گریدایی آنها او لسر دنگ باکل کردستان باندورداره اویا جیوک ارتحاج کارسات که مزنه دبی ملت کرد خواهی رزگار بکه که خونده تندرویه ناو ویل سره پیمان ناو دولتی ده ما به چارنشی ملت قدر خود تاین دیگه که ya Amerika Türkçüne var kadar ama tayin beki. Ya sosyalist be, İslamist be, Müslüman be, liberal be, ne pıskırıyor kamına. Mafi hütüne var ser denge kur, böyle hadi da salat ya. Abi ya jiddel bay hukuka nav devlet ya. Jiddel bay prosedura devlet nav devlet ya. Dibe avcı ilişkar ne bindi? Ben ilişkari az man kripto binavdıkım, kripto. Sabotaj. Jibu dibe Bakü Kürdistan'ı meclis siyasi geleki parti hana dına vel partiye da kesin expert kesin ronek bir hana ravşan bir hana diplomat hana ilo profesörü kurd hana Avrupa ile velat yani dikarın gereki meşru yani milli rava demokrat saz bike proje ha amade bike bername ha amade bike ku benda guartini konjonktürü be deskapti be desbixine yani bu nave da helbijartinci art hacci yani tevgerin abulucu de hemen dem da bir inisiyatifi dene çare serkinici bir adgarın süt ver begri. Yani de bir artacı da demagog hevkariya nav rekhisini kurt. Yani nav rekhisini kurt da şey bu aspali gibi hebidal bumdu. Yani mingo khacı abiya silahete siyasete gibi kira. Hevkari. Yani ne mümkün o parti gişna gecin hevduci. O da ne var da meclise ki platforma ki milli ava bakın. Her rekhisini pekati kesin akademik pekati bu yerin oha organeki temsili ve demeldest siyasetmani Bakü Kürdistan'ı bakar binin liser bir yer avastın. Alışmaz. Persiyar adını az bavarım nay biramın kelam ağa eğer ayvada haya bir avada dönme birbirinin az. همه دیسپیکن نه براسی و باش آنی زمان و دولت تر ارهاج دا و چاوا گوتی شاسیر و جان تشتگ نکر و تماشا کرن او واتای و چی بود چی ما وسا کرن خربان بود چخوا یعنی بلا خرب
یا دیجی که یه هچی ماییجی که بلا بجمدن بلا برچی مینن بلا کوش بلا بچم انسان پولیتیکا دولت وصانه دوید او سیاست هوانه دولت جمعه نخریبه هم ناس جبر که سیاست دولت که یا سرک یا لسر تنکرین کردان آسمیله کرن و تنکرین کردان حتی آوا کرن اما زان او چوشه ارتج اوزارک مزن براستی دا گله کردو نه از پشتکی بیجم و براستی او تیم خلاص کردن ارتش یعنی ولایت بیانی و جبو ارتش هاتمون کردستان لی دمک کرد تا ولایت ترکرن چون سلمه چه بود چه تیم رضا کردن دمک کرد تا و جه ارتش و ترکاندن اون چونه ولایت خواه برم که من اینکه بویر آنی زمان یعنی جبو ملت تید آنها نیرخاندن دارزاندن kolektif ne rastın ne demokratikin. Yani ne zanistin aşı. Le که کوشش سری 51 حجم را به جای گرفتنه به راستی شوونیسم نجات پرستی دنا ملت تک تاخورت بیاکه yani sedemi viyajı sedemi perver sistema perverdeye به رباچوینه devletiye civate ki نخوش هاتیه پرورده کردن 7 ساله نه نه به چه آوای جوات نخوش بیه نهاد دبستان سرطایی دا من ماموستایی کردیم خاصی 20 ساله 22 سال 3 ساله بله درجه sınıf یکمین حتی üniversite مفردات وان درسی لسر بنگه نجات پرستی ما دشمن و آکر بن آب کر ما اقاسا دشمن کشت ما نظام اقاسا ولاد فتح کر هین داگر کرنا سمبولی وقت جشن تی پیروز کرن داگر کرن فتح بگو حقوقا ناب دولتی که اگو توانه دشمی رو باییه ترک وقت جشن تی پاشیرین یعنی چناقاله دا رسید 50,000 کس هاتنه کشتن کارساته کی دیرو که دا مزنه 100 ساله وقت جشن پیروز کردن دبی zafer bayramı جشن سرکفتنی یا دی دنیای دا کارساته کی ها کدوسید 50,000 کس جانا خاج دست بدن ولی دیوانجی داود آتیا پرچه کردن دیوادی که یا گو اول سرکفتنه چی اون جشن چی پیروز دکن ملت سر وانا دو نوسته لی پرسین لی کولین چی خان نای کردن نه جبوی بی ملت bu انجام bir sistema perverdeyi da 100 sale hammi dikkat akha da derva yani bu Türkiye'yi ha bilend kirene millet jibici tehibi ki ders nakhsiya ve demi sedem derva ki Kürdün Ermenine solcuna ya nizam biyanine var tüm millet arasında metrşe derva kirene de hındır da jinan evan dedizin yani devlet Türk ne devlete ki de rezedaya devlet Türk hadi gel ki derfeti kabulüne se ali abi germe potansiyel turizm dünyada hayır mısın li Türkiye'ye bes sadan çemi ava hani abi germe hani cezvada dike bedeşti biyen vak çukur ova vak harama Ege Marmaray ve harama Gapi jetamatis hatta muz hatta nizam her çıkas ev hana yani feki çıkas takıl hana akı Türkiye'de petrolavi bukası sedi biz akavidi yani devlet Arap nezike be bodiye evetene petrol şerri cihani duyamici derbas ne ki ne diye Avrupa hammi hilveşe gelo afserkaniye Türkiye çavadı ben bir avayt ediz yani eğer millet evi ne necat peres be evet be millet jiboy bir millet eki psikopat yani çava psikopat az bak baba hakaret nabejim psikopati ne xoşiye ke ne de laştaya ne halveste daya yani bir Türkiye'de sosyal davranış uyumsuzluğu yani yak dema bu kurdi bakıfe tabi kurdi ha bes sadan kes erişi bir ke bazaran ab civat ne xoşiye ke
dema Erthacê da milletê biyanî were alîkariya wî millet rabe li dijî wan raweste ev cibat nexweş e. Yani va İsrail dibe, Yunanistan dibe, ya çi dibe? Bila bibe. Ya dijminatî jî formatekî xwe ye, gelenekekî xwe ye. Yani merv nikare milletê din hemî bi ew xisimat peşkeş bike dijminatî pêra bidomîne. Binêre milletê Kurd eqa zilim dîtiye ji dagirkera nemir mela Mustafa wesiyeta xwe da divê çi? Divê ti canî bi milletê Ereb ra dijminayî nekin. Hûn Ereba tim dibin cîran dijîn. Xisimet xwe pêşkêşê devletê Ereba bikin. Divê ev devletana milletê xwe temsîl nakin. Rejîmê zilimkarin. Ev yeke ku ji bo Tirka jî derbas be. Lê tiştekî heye. Milletê Ereb carna ji bo evê xwe meşîn çê dikin Iraqê da, İranê da, Faris. Ew Tirkiyeyê de çê nabe. Yani ji sedî sêsit, çarsit dahatiya wan têk çûye. Birçîbûnê de rûbirûye. Ji bo mafê xwe aborî bo azadiya xwe nakevin kolana. Ya ji bo lêdana Aleviya, Kurda, Ermena, İsrail dikevin kolana. Ji bo wê keko dibe ev ya bi çi awayê tedavî dibin nizanim yani ji rêxistina tenduristiya cîhanê alîkarî bixwazin. Çi bikin dibe ev civat were tedavî kirin. Eger nebe jî bi gor min siyasetmedarekî Kurd nivîsand bidire dinyayê da sê millet ne îslahkirî bûne. Yek Japon, Alman, Türk. Şerê yekemîn da dibe îslah nebûne. Şerê duyemîn da pozê wan şikeste hîne îslah bûne. Yani ez bu kadar fikirim gelo Türkiye teke da şerê duyemîn gelo ew jî îslah biba ya nebiya. Yani ev êrişkarî dijminatiya yên din, dijminatiya olê din, mezhebê din, milletê din. Ya eva tiştekî ne mirobayî ye. Eva tewanê dij mirobayî ye ya. Ev ya sistema xwe derînin. Siyaseta xwe biguherînin. Dibî warê da dibe ew bên êşarkirin. Yani raya giştî rewşenbîr, siyasetmedar, lêkolêner wana tim binivîsînin bela bikin. Ji bo tedaviya vî milletê. Yani sedemê şûn ve vekişandina İsrail yani eke Yunan bi vî derbarê da bû. Yani ewlekariya wan tin hebû ji bo ku di salê heftê da têbîra min em ê demê civan bûn ew hêzên çepker arasteyê Filîstînê dikirin. Li dijî İsrail didan şerkirin. Solcî. Diçin digotin İsrail Karakola emperyalizme rocelata naverast e em diçin pêra şer dikin. Solcî. Ji bo ku dema sistema sosyalîst dil veşiya ew vek solcî lewaz bûn vê car İslamî perest êrişî İsrail dikin. Yani ev ya bu zaman ew dibêjin çi? İşte Filistin Müslüman e. İşte İsrail devletekî cûhiye Yahudiye nejat perest e li Müslümana zilim dikin. Her bak yekisini Filistin'e de jî ew Hristiyan Mesihî hene yekisini Arabin Mesihî hene hatta demek ki bandordar bûn li ser Müslümanê Tirk lawazin cahîlin van tiştana jî lêkolîn nakin la koken nabere ortodoks cûha da nakin nazarî tenê ola xwe pêşî dema bercewendiyê devletê hebe ola xwe jî diperçixînin. Ji bo wê nejatperestiya Tirk ez bawerim ne tenê rocelata naverast e hemî dinyayê da ew e wek pirsgirêkekî mezin e. Dibe bête şikestin yani ew e boy şunda vekişandina tîmên biyanî ez wê karim bêjim. Aliyê din da tiştekî pozitif hebû hinkî wan tîmê İtalya, Fransa wana hatin berçavê xwe beedaletiya wan dîtin. Yani gendelî mendelî deverê bi çavê xwe dîtin rapor kirin. Tevê çapa menî. Belê. Bele rast e o ji ber ku ew tîmê Ermeniyê û İsrailê wiha ji bo ajana suçdarkir êrişî wan ew bûn. Lê Almanya Fransan ew dijîkê bi rastî ewan çavê xwe wa rastî dîtin hindê tiştîkê rojname xwe de nivîsîn mesela hindê rojnameyê wan dijî hatine nivîsandin xwend mesela Almanyayê û algene rojname ya û tê tiştî hane nivîsandin ji ber ku kêşana wan ew ê dijî ya Almanî Fransî jî
هیچ بالخربان دا و انسان نمری هبون جانا خود دست ندابون هبون ما بونه بند رزگار کرنه و ماچینه و آوا کرنه کن ناو دا و ترکیه گو خوراک کرن اوان خواهدانا پاشه گو من نویم بنا کشتن اوان ام آلکاری و ناکن گو اوش بی صدمه که و اچی باند رو کشان شو ساچما ماشین دولت نه خواستن اوی وان یعنی پولیتیکا وانا نجات پرست سویجه ما ببینه بله راسته اوجی هبو بوی بشارتنا هنه که بویر هبون از او ساعت فکرم تبگر وانا لنبر چاپمنیه جو سابو یعنی بستدن کس هاتن به چاپ کرنه هاتن لی پرسی کرن نویسکارا گف خوارن هر روز تلویزیون وان روزنامه وان دگو ایرو اقواسا کس هاتن گرتن او کارسات چه دوه بد 100,000 ملی هنه کشتیانه بینه از ارتحاجه دا او دوی مایلو اپراسیون کرد اقواسا مایلو بین چاپ کرد زمان اقواسا مایلو سوشیال میدیای دا ملت تحریک کرنه گلو تحریک کرنه ملت چوه یا ملت ملیه ملت شینه دایه ملت شینه خواهد دنبیسینه تینه زمان اوانجی اپراسیون بین چاپ کردنه و گرتنه دکرن ازاش بکن اوی بیانی تیم بیانی یعنی چاپمنیا بیانی bana tespit بکن او کابن ترین de olsa yani مگویا ملت کی نخواشه جخات ترسه اما بیانی ببینه یا پتانسیل کی ببینه aha به پرچه دکن یا تو پرچه بیچی دیگه هم تو ببین 100 پرچه تو برچی تو صدکانی خواه سود بر ناگری سالی تو دناب 100 ساله پاش dünyayı تو standart میلیون ناگری yani تو دولت تا هبه امپراتوری بیچه تو ها پرچه بیچه فدرال کنفدرال یان ببین her ولایت با دولت کی چه دبه yani ملت تکشی دوی اویدان نینا کوی مرحله دان نینا سروان bu yani fenomen sosyolojik lavasta çünkü sistema perverde yavi sistema ki necat pereste sistema devlet sistema ki totalitere yani pişti sistema sosyalist tilbaşya dünya ket pevaşya ki nu duvarı mafu azadiyen millete de peyman ve rekatname nüçe bun Cenab devlete de ablehavatın çe bun hani gele ki dünyayı da ideoloji siyaset nerini evatın guartın fakat devlete tık guartın ekçe nabiye ezebi militer tamam NATO'yu Gladyak'a tasfiye gir tıka tasfiye nekir biçime gidin dani dışarı yukarıda da bakar onu yani ne kaza kabı gayrine ne kaza bu gur dünyayı tebgere Dvi hali da arthacera jillehiye da davetiye derdik eve vakatname derdik eve ya lehiçe dibe ya bir sedan insan demirin ma ava iklim klimatoloji dünyayı da tane zaraga Türkiye'de kavme arthac tane li Türkiye'de be demal encama karasata dinheri ne vakit dünyayı dıştaki cüdarenge yani dıştaki Türkiye beni ilginç derdik eve oğlu yani ev her timi dixwazin ji bo devletê jî sûd werbigirin ji karasata bile wî dixwazin belê rast e bi rastî niha wê erdhejê de medî ki helbesta dewletê polîtîk bû û zanebûn alîkariya Kurdan jî nekir li ber nîşanek pirsê tê bîra mirov piştî erdhejê di nav Kurdan da ku hinek alîgirê dewletê ne o bawariya xwe bi dewletê dikin û ya dewletê dixebitin ew nêrîna wan yê netewî da ferqê de çi bibe piştê wê erdhejê hîn çi dibêjin ser vê fikirê yani di nav miletê Kurd da belê niha birê min nav diyavê da zanistiya siyasetê da sosyolojiyê da ji bo tevgerên hevkar sê nik hene yani wexta sîstemekî bixwaze ji xwe re li deverekî da hêzekî hevkar çê bike îşbirlîkçî wê hêzekî dike xwedî derfetên aborî jêra ew ê aborî pêşkeş dike îro medya pêşkeş dike yê duyemîn li ser wî deverê ji xwe re qadro çê dike
yani sixor kripto ajan xat da bicî dike ji xelkê niştecî hevkar girt ya yê sêyemîn di zemîn da dihêle yani cî bicîkirin Tirkiye dibêjin iktisadîleşme, kadrolaşma, yerleşikleşme. Abiya ne tenê erd da di demê bolî da siyasetê da jî bikartîne. Mesela bixwaze pêştiya partiyekî ve bike avan hersî devera jê re çê dike. Dikine parlamentoyê şarederiya amade dike, nizam medya wan xurt dike, muhalifê wan bêbandor dike. Ana mixabin li Bakurê Kurdistanê jî. Kîjan dibes desilat ev 20 sal hêzê İslamî perest desilatin ew ji xwe re duwarê İslamî perestiyê de hevkara çê dikin. Mesela serkaniyê devletê pêşkêşê ew ê xwe dikin. Yek alîgirê xwe İslamî perest dikin. Dema Kemalîstênê Kemalîst jî bi awayekî din ew jî pêşkêşê hevkarê xwe Kemalîst dikin. Ji bo ku ew xwe bidomîne, ji bo siyasetî pêş da naçe. Eger siyaset ji bo ku me bixwaze demokratîze bibe, dibe ji van hersî niga dûrtir be. Yani serkaniyê devletê pêşkêşê pazara siyasetê nebe. Wê demê siyasetê de kalîte çê dibe. Exlaq cî digire. Yani di dewsa aborîbûn, kadro çêkirin û cîbicîkirinê da exlaq cî digire. Kalite cî digire, liyakat cî digire devlet pêş da diçin. Anal Bakurê Kurdistanê li gelekî bajara da gelekî bajara da tarikat tene, tarikatê varoş, varoşa gece kondu, Tirkî dibêjin. Amana ne li ser referansa dînî ne. Mesela li sed salê borî da Medresê Kurdistanê hene, Medresê Kurdistanê de elim heye, irfan heye, lê sîrayetê siyasetê nakin. Ez heta 14 salî gunda jiyam, gundê min de medrese hebû. Di heman gundê de 6 malê Elevî hebû. Bi müderrisê medresê re li hev hatîbûn, li mêj nedikirin, rojî nedigirtin. Dihatin ceman müderrisa derê medresê diniştin, diçin malê hevdû dihatin. Bu hinek jî Kurdî Sünnî hebûn wek min li mêj nedikirin. Bu wan re jî li hev hatîbûn medrese. Feqet evê ku varoşan da, gece kondiya da ewan jî eyn wek me çawa got derfetên aborî ji wan re pêşkêş dikin. İmkanê devletê îhala pêşkêşê wan dikin. Didin herî ji gunda hatiye koka xwe da medrese nexwendiye. Erebî nizane. Qur'an-ı Kerim nexwendiye. Di dibistanê Tirka da xwendî perwerde biye. Rîya xwe dirêj dike, cipela xwe dike bi hezara milî dide dora xwe dibe potansiyelê dengav. Yani devlet çawa dike îhala pêşkêşê wan dike. O fanatizmê pê xurt dike, nejatperestî. Êrişî ateîsta dikin, êrişî Aleviya dikin, Êzidiyan dikin. An jî fetvayê sexte didin. Di heman dem da tecavüz, dizî, rüşvet jî dikin. Yani bana hêzên evin mafyatîkin ji bê ew ê îstîfade dikin. Ji derfetê devletê aliyê din bi gor min li derbajî hinekî ji bana mezin tirkirine bana tiştê ew jî wek pereyê reş narkotîkê da jî heta di nav devletê de hevkariya wan tune ve nikarin bikin. Bi wî jî finanse dibin. Yani bi taybetî li dervayê welat hani berê 10-15 sal berê hinek li Ewropayê lêkolînê min çêbû lekîlê wan tarîqata jî êwan rêxistinê tundira û çepker jî ew ê re hebûn. Bi firotina narkotîkî re hebûn. Di heman dem da bi saxê nav devletê da jî têkildar bûn. Yani nikarim bêjim devlet yani bak serok komar, serok wezîr yan wezîr cibîn çêkirin bana ew danê narkotik danê yan rêxistin ava kirin ez wisa nabêjim. Lê di nav devletê de hinekî hêz hene nayêne kontrol kirin. Ev ya ne tenê ez dibêjim. Ev ya Bülent Orakoğlu mesela kevne serokî îstihbarata emniyet ya Tirk ew pirtûka xwe da dibêje. İhanet çemberî navê pirtûkê bixwînin têda nîşan kiriye dibe. Di nav artêşa Tirk da hêzeke nayê kontrol kirin. Dibe Abdullah Öcalan û Sebrî Oxra têkildar bûn. Telefonê wan me godarî kir. Dibe ji min re komplo çêkirin ez girtim. Ji wezîfê girtim habitim hepsê. Pirtûka xwe da biye destnîşan dike. Birêz İsmail Beşikçi nivîsand min beriya wî
چند هوا من سرکانی نشان دا چاپ کرد فقط ده همان دمه دا او اومد خسین اسلامی پرست راجی در راجی تکلدار هبون هنه کسی به کنترل کردیم یعنی او مسئله یه طریقات دینی نه داگیر کرد تفکر را کرد دو مجرا دا به باندور دکن یک مجرا دینی دین وک آپارات سیاست بکارتینه وک انسترومان بکارتین دین مذهبه بخواد دین مذهبه اون تنه دراوت کن یعنی انسان واقعی های قرآن کرسی به آق پارتی با گلیده جسدی نهیوی شاگرد اون راست تجاوز هاتنه انتقال محکمه بیا اب یا دنیای دا تی دینی دا تشتی هاتنه دین مذهب دواری دینی دا وک انسترومان بکارتینن ایدئولوژی وک انسترومان بکارتینن yani Bilani'nin Yalçın Küçük Mari Bukhuna ye Doğu Perinçek halbesta bir 5 salı daviye Bukhu'nun yani mihri belli. Bıça avay provokatörü kerine. Hatta Aziz Nesin edebiyat sana bina bu denge. Min gele Kürtü gibi ji xandine. Mejera rez girtiye. Ya ko belge derketin ku salı çili da tebkifa ve TKP'de mitiye maaş da. Yani çepkeri ki akwasa kırıç. Dinab teyze çepker da ya Oli da jey, din mezheba da jey. Jiboyut be millet Kürt, kama toza xan milli. Eğer bu kadar çaresel bike, dve tekili kaç bana kut bike. Yani dünyada ya tüm koloni ki tınaku revaberiye xabı her bir tevgere dagirker ama gire bede. Yani dini yan ideolojik. İşte ki hacı derbay mantık hacı derbay peymanın nav devletin hacı. Yani kese İsrail nani tevgera Filistin'de nabın seroki meclisi ya. Nabın seroki partiyan. Yani kese İspanya devleteki endamı yakiti Avrupa'ya devlette demokrate. Ya neyni Katalan meclise Katalan kese İspanyolu. Birema nabın keko. Karasat'taki siyasi anneseri milleti Kürt. Spas keko. Spas zor spas. Veli em Kürtî dikarin bibêjin divê di nav gelê Kurda yên ku devletê jin û bila dew wa rayê xwe bidin. Bila bawer bikin ku devleta Türk û kolonyal ne dostê Kurdan e. Belê niha tiştî û em biştên ser tiştekê dî û ev rastî hat diyarkirin ku zarokê sêvî tê gotin ku zarokê windar ji aliyê mezhebên İslamî ve hatin girtin. Ew kî dane wan dewlet dane wan. Wan gelo eleqê wan gelo hew hene. Mijar ew e ku sedema windabûna wan zarokan çi ye? Çi hat serê wan? Kerem ke. Na birayê min dema meriv tiştekî got dibe bengehê wî hebe. Hani ahlakî. Na rast e. Komkujiyan Borê da yani komkujiya Ermena da komkujiya Geliye Zilan komkujiya Dersimê da bu yerê ve qewimîne. Yani piştê komkujiyê çawa kirine zarokê ku ji komkujiyê Filîtîne birine çûne xwedî kirine wek bi şêweyekî biyanî arasayê çanda xwe nijadperest kirine. An jî di dibistanê ew da seretayê da bak beni çocuk esirgeme kurumu yetiştirme yurdu yatılı okul yani peşte tekşuna fiziki ya leşkeri tekşuna meji ders fikir yani dağılıyor meji işte ki balkeşte debele geliyor zilaj bu ki sünneye hatta sale haçtı Erciş merkeze geliyor zilaya nüfusu 100,000 der bastır bir ve debede Necat Perez'e Türk kurdu tevker MHP'yi. Çünkü Sivsisya da dema dağılıyor leşkeri dikkatine ders dağılıyor mecli dikin. Yani nerin evi Kemalizmi ek ideolojiye Necat Perez'i van sazya da kurdu dikin. Zarul keman bu konuyu perverde dikin. Diya Dersim'e de jiboy ko Alevine pişti Hazarun Nesid'i si haçtan şun var bu granim Çava İsmet'in nidbeje Erzincan ve demet Dersim gibi nove Erzincan'ı tepkilanın. Ve Erzincan ele geçirilmeden Kürtçülüğü bitiremeyiz. Çünkü bu despeka siyasala Bistan'da tevgeri milliye Kürt
Bak kur tabun cemiyeti, tali cemiyet falan. Bana plani aktörü var. Debela dersim ene. Beytar Nuriye, Ali Haydar Bege, Ali Şere, hatta Seyit Rıza'ya. Bak heze Ravşan bir tedana. Dama Perşebuna Osmanlı der cera yekem koşkiriye da sereldana milli bername kirine. Bu evi raporu Abidin Özmen heye 1935 da dişinin dersim edibecin rapora ki amada bike beri komkuji. Abi belgemiş Pürtüka biraz Mehmet Bayrak vergirt. Anadolu Alevili, Kürdistan Alevili her yerde heye. Dibece Abidin Özmen rapora kadar. Beli. Türkiye az beşim karım begerinim Kürdişi baş befam kirin. Dibe 6 ay boyunca yürede yaptığım tahkikatta yöre ahalisinin tamamına yakını Kızılbaş Kürtlerden müteşekkildi. Tenkil harekatına girişirsek İslam aleminin büyük bir reaksiyonla karşılaşmayız. Siv pencada biyadı bey. O da haşta da 2 saat şunu da tenkil dast bedike. Yani dibece min şaşmeha dibe de haram eda lekolin legerin çekil ya. Nüfusu bir devereci sedi not dibe pirani avi Kürde Kızılbaş'ın. Eğer em komkujiya geçe bikin de alema Müslümana da bir reaksiyona ki mazin çenabe. Abi rapora General Abdin Özmen'e. İşte komkujiya sarı katına pişaftın. Asimile kirin. Sistemi ve jenerasyona kamer genç hatiye çekilin. Yani az bak ne yani bu yavi kamer genç bak plani dibecim. Şahsi vidan abicim. Ev jenerasyona ki ve deme. Karın damaj dahi kunavan av bükün. Tekabüle despeka sali çeli dikinç dahi kunavan. Van zarukan perverdet. Le arthaca ilo da az bavarım aptiş nine. Yani çapamaniye de hat bici kirin falan hat nikaş kirin. Eğer derspete van hebe dikin yani ne tibeci khadi bir mentalite nine. Khadi bir mentalite ne? Zibuk bavar bir ki kası 5 kez 6 kez manayı ki khadi derneketine. Aliye ki teknoloji interneti le her aliye dünyaydı hemen demde beladı be. Evi nikar web sistematik به هزار زارو کا بگیرن ببین هر با سازی و دزگاه نجات پرستی را بکن عالیه دینه ملت چیدی لخوا خودی دردی کرد یعنی دوار فیزیکی دا اوی سرکبتی نبو نه تنبو قاسه باورم خودی من 1000 کسی بی چه هپو هاتنه دیدن پرانی چنه زارو که خواه خزم خواه گرتنه حجمالا کی پچوک مایه اوی نزانم خودی من هاتن دیدن تنبو دو 3 روز های من جاوی نینه çapamaniye nine. Yani ev mentalit, ev mantık kolonyalizma tek de heye. Ekaliyata, Ermena, Kurda, Ezidya, Bakadinin, Zarok yavan, Cuhatil siyaset avan deneri. Bak sistema yeni şeriya verdan, deneri güç devşirmene. Rebebel evan, Kok Balkan'ın, Kok Afgas'ın. Debele derya raşta. Dinin ten hep perverde dikin, Necat Perez berdedin kavmi evan. من لسال وانا گله گیت او نبیساندن من جه قامران اینان اعتراف اوی من نبیس بلا کرن قامران اینان همیش یانا 8 سال جه دولت را خدمت کرد ایدئولوژی دولت با گریدای بول دجه تبگر را کرد تید کوشیا دوی دما سروکاتی مجلسی از بون براندام سلیمان دمیرال وانا دوی لیستک بلا کربون گوتم سر دولت جانی ندن قامران اینان yani به باور ندبون دوی Le cardın kameran inan abi bedrumatiye zikara nekiri bu perskerek cardın dibe partiye da kar dikir. Jibu abi khay rojana ne barjavani khay rojana bedrumat. Yani nav kurda da hepkari ha hana. Hatta ku jderfeti bürokrasi jderfeti aburi peki istifade bakın kafroşana ne tane kurt. Ya hammi Türkiye her mahallede tebgera fetela gelen kurt rojnama o zaman diket hammi dükana, diket hammi marketa, diket ofisi fermi, diket dibistana. Dema ku hez goheri, ji khafilde, haydi bun diji atla gelen, beri kadın kaf evi, avrasya bun perin çekşi bun, beri Rusa. Yani bu, ben evi devleti istifade bikin, bercevandiye devleti istifade bikin, kalite dike ben. Nav kurda da ji hindikane, az dikarım beşim. Milleti kurdak, milleti din, bir tabayı seri dana aynı.
او چرا همه راستی خواه ببینه از او صاحبی دارم جبا کو ناب جبان ادا اشاد بونه کی گله کی خورد دست بکریه سپاس راسته ناب راستی او زاروندا بون نهاج روژه ده آشیجی که پر و زارو که یه کرد و روان جن و زارو که وان برن و کیسه بشون و وان آسیمیله بکن و بکنن عرب زان در جبو برجواندی آخر بکار بینن نه مدید روسیا و اوکراین چند هزار زارو که اوکراینه و بریه و روسیا و وکیوان و آسیمیله بکن و دیجی ملت وان دنه شرکر و سه چهار پیشکان هم خوان دیسا تاریخات منزیل و چاپمندی و ترکان ویسی و تاریخات منزیل ده و 1100 زاروکن مختور ادهش ده سمسور مثل سوسیال مدیا جا رکلام خواه کرن و زاروکن ارهج وندا بونه و آلیه دولت تین گرتن و ددن مذهب اسلامی اول سوچه که مروفاهیه راستی دوی مالبات و خزموان هج براستی هستیار بن و زاروک خواهی که خواهی ببینیم زانی ناو هم که دیو پرسپکتن و هرچند ارهای جبر دیاردین حریب هست دو پتانسیاله که کنر خزایی ین لسر روی عرده جی هم زانی که دولت ترکیه و قلونیال دیجی که و داگرکر دیجی که ازن سردست دخوازن ما کردان بخوابینن دیاره که خزایی و هرس دبیزین که اوه هرس خوده و سر کردان داده او هجاندن ها و یا عرده و ها و بو کردان دبیزین و اکی کردان بخوابینن یا دولت ترکی و او 100 ساله و گل کرد و ها دخوابینه که بجه و دینی و خاپینه چما دولت جدیجی گل کرد ولی و هر ده بکارتینه کرم که که کو دادی من جاردن هانی زمان yani devlet hadi vi nerine ya rastı devlet hep cidine yani de tarikat adacı hadi ki av dedi roka Kemalista'da Hacı İlyas bak hayatı hava Kemalista'da nabi te yani bak palat parezi Türk او نابه خواه لموشه من لیکولینک چه کرد سردان 25 دا خیانت که کرده را حتی در مجلس دا جی دیگرد نطقه مصطفی کمال داشتی حاجی الیاس افندی نابه خواه موشه حاجی الیاس بنداره چیه و دامه زارو که به خودی بینه دارا دا دیلن دچن hani زارو که خودی لی در نکبن درگوش Aristokrat müşetini tane hadi dikin medrese da perverde dikin dedim xandine mezun deme pişte vakta deme hadi ez serildan çe deme cel aliye devleti ci hadigre dedi deme nevi devleti deme çevirmen de Mustafa Kemal Hacı evladı bendare yani beni dare da hatiye dikin بله tabiat zamanı Kürdi de yaptı بنه داره دا بله حجانه بنداره راست yani beni dare da hatiye heştin içine pelani mertib dağıtın düşün derguş merguş gayri mescid beni dara da hiç dünyacı halke deveri gayri mescid dabın beni dara da burada derguş dibini ve demi evkafeye bu tarikat ne yani adama Osmaniye verda da bu yer ya ben nabivi çanda kurdi da bendare zarur ki bendara da atına ditin işte tek de dev savan da sazı modern çekirne çocuk esirgeme kurumu بله yani yetiştirme yurdu bana var Avrupa'yı ben nirhe humanistene bakırın işte başın le nedveli set bengey asimilasyonu yani bu hizmeta devleti verin perverde kilin dagilker istismar dikin yani bu ku tarikat era yani devlet era tekin amur hadi dikin na be ahlaki de bir dayı yani ev sazana hami dünyayı da hene kesi kuzaro ki be hadi verin perverde kilin de sisteme ki modernist Ava ki modern cevap terapetin kazançkirin. Ya bana bu ku mecliman bu gayrinin. Yo bu karbinin. Yani min aman bu fikre. Bikin hep karika. Ama demokratize kirna sistemi bagredayya.
Yani artacı da cardım bejim. Yani mümküne bu yer hemen le ve komkuja dersimi bak ya geliyor zila bana bak be tabayı nikarın şerti bin amanı. Hem aliye ki teknoloji ya kontrola çapameniye ya DNA testi ana nizam çana hadi hızm akrabay van le hadi derdi kemin hacmada var be hazar falan ninine. Duvan dama komkuja da be hazar be 10,000 yani zaruke dersimi birine çuna mali hadi kirine. Hatta Diyanet tavan be ahlaki ki mazin kir got. Marif dikara bu zaru kara pişta bizevce. Ya millet dina bir kara sata gran da. 100,000 insan hatına koy. Diyanet dest. Valla khirab ya. Diyanet dikeve derdi dokina khar. Yani tarikatı ya derdi dokina tarikatı varoşa. Akwasa tevgere ki halvese ki kapık yani khirifi dünyayı da tene. Cidder ve yavam ebeveyi. Dibe derbarı vanda ev batana kirin. Yani doz batana vekirin. Derbarı diyanet edev. Derbarı vidav. Hatta mahkeme nav devleti da. İn zaruk naatine khadi kirin dibe bena marif dikara bizevice. Yani dinav akwas bina akwas cese ev insan ada. Bina van terme insan ada. Kırakirine velat ada. Ev kete derdi. Zavaca van ev tarikatı khar. Akwas ev van berjer ketine merhala van. Berjer ketine akwas beyedep bunu. Bele bela kerem ki eğer persiyar بله راسته راسته دیسا نهال ها تشتکی و سرکومار ترکیه اردوان و سر اردهج گو کو اوه دیاریا خوده یه و جه مروف هم دخوازه که او تسلیم قدر خواه ببین تشتکی نکن یعنی بیجن بله اوه خوده کریه و ام تشتکی نکن دیسا سروک و کاروبار دیانتی و بیجن ترکی دیانت شهر باشخانه بیجن یه دولت ها ترک بود یعنی که اردهج بمرن شهیدن او تیوه واتایی که هنگه بشه هنگه هون دکارن به آرامی بمرن جبر که هنه بسن بحشته و دخازیه و گله کردی دخازه و براستی و هج ناو گله کرد وان چطایه بوارد کرد هنه زانی و از مروم حیلی گره که گله کرد دینه گره که اوله پولیتیقای به هوه وقتینه یعنی و ها ناچش که دولت تا ترک مد خاپینه گلی مد خاپینه راستی یعنی بزا راستی شو یک لب دولت تا ترک یک وزیر دولت استفاده کرد تشتکی و ها اروپا بت یا ولات خرابه یا دولت نام حکمت نامی دست هلاتیار یا خواه دو ترکیه تشتکی نبود بله ها تشتکی دی آلیکاریا دولت جبو گلی کرد اردهج رزگاربون نزیده بود ده اردهج دا کردان به تیرا خواه آلیکاریا خواه آلیکاریا گلی خواه کرن اگر که ماسیا که مهبه و ملده و آلیکاریا هم چا وادی کارن و کرماسیا خواه و راست بکن کرم که نه که گو وقتا تدی رژیمن اوتوریتر ند زمین اخلاقی دابن توان خواه حواله خواده دکن یعنی خواده تنل کردستان ترکیه ارتش چه ناکه خواده ژاپنیا جا ارتش چه دیکه اندونزیا جی چه دیکه مکسیکا جی چه دیکه yani çila bu dire bir görsey millet namela çila li Türkiye'de millet aliyedin merhala şehitiye az buha şehit kabul nakim insanı ki öyle keza bu kuşa kası çek bigre desti kavayla kuştu ne şehidi işte var man teranat sen sala bir sürü dediği anda az buha ve nakim biz kara ki Alman haya bavarım Henry Böll Romana kivi haya Almani nave Romani der suk var punktli yani be Kurdi tiran dedema xada bu marif dikara vegerine Kurdi dibi Romani da dibi dema şer cihanı da be nave Andres civan ekili tiranı sor dikin dişinin berey Polonya'y Çin'e şer dayıka laugu hanım avi mal da hepsinin avi fakir belengazın paydiyak liser xab ya bereda
تیران دا فرماندار وی تجاوز دیگه تجاوز لاوک دیگه لاوک دیگه و بولانا پسیکولوژیک خود کجه اینجا لسه تابوت آوی و هاتن بیسینن دبین جبو آلمانیا مزن شهید بو هنری بیل دبی بستردن کس بوی آوای دهاتن کشتن لسر تابوت وان دنباستن دگوتن جبو آلمانیا برفره شهید کرد قهرمانی شهر کرد نه رژیم اوتوریتر توتالیتر جبو برجواندی خواه بگرانه مرحله شهید بکارتینه تنو ولتا داگر دکن ben hem şehit bu. Zulme dikinten kuştun da ben hem şehit bu. Karasat-ı trafik da demirin de ben hem şehit bu. Yani aracı da demirin de ben hem şehit bu. Yani tavanı kha, ihmal kadiye kha, gendeliye kha, rüşvet kadiye kha, bu kade zelal dikin. Acaba ya işte o aspe avnakim, itibar nakim. Size ne mirovana ne deravun. Hani la arthacada sücdare serveri sücdare o le abi sücdariya vi gelo de nov sistema devlet da sebe opozisyon bebe deselat gelo bana dikaraj bu evan tavana bir zina az ne bavarım jivi ne bavarım jiboku opozisyon jine demokrat yani opozisyon ji dagirkirina Afrinê re deng da ji bo şikestina parazvaniya parlamentera deng da anha ji bêje biçim li Rojhilat Rojava Başûrê Kurdistanê Kurda re şer bikim opozisyon deng dide cardin yani ne demokrat e ji bo wî jî em tawanana ev sûcana nakevin dadgehê evê devletî û nakevin nav dadgah hendir. Acaba bir evi mahalle, demek millet Kürt xab gorevi buhune. Bu gorevi siyaset xab gorevi Cenuba, zemine ki mirovane da zemine ki rava, zemine ki demokrat da Cenuba bire bixine. Mecli xaj bu gorevi amade bike. Yani heviye xaj partiye dagirker kut bike. Ben de kayıt karı alikari neke. Böyle. Nizanı mı bersip tam dayana. بله راست و پیشکش خواه هنده تش کوتو بوزانی و آنی bu zaman و پیشکش آنی bu zaman راستی daha ve de متکاره ازی تکاره مده تشتان و کتی بیما zaman خبات سیاسی و آبوری ین دولت اردهج da çavadı خبته و که her قاده دا Türkiye جهلوسا دولت یا کراست خزایی دا سیاسیه میناک کراست خزایی یه وکی لحی اردهش شمیتینا آخه و شوات و آشیتا برفه چواد کار به سیاسی و مرومی ده خیلی براستی ما فی جیانی ما فی کان و نتایج آتین ویساندن هوا کسی زن Türkiye disawe o bu berjavandi siyasi ve partili. Devlet Türkiye hem alaya ki o siyasi ne dixwaze lê gelekî rayedar êvan parlamenter êvan di devera erdhecê de rastê êrişa hatin rastê şermezarkirina hatin heta millet li wan serî rakîl got te bidije min ji bir biçin em naxwazin ve bibînin ev nerazîbûnê millet çêbûn yani çawa di fikirên wisa nebû yani carna tedî ev dizbere evvelê zeynîkê dibe çerxa felekê rastê dixe çep dizbere çeplê dixe rast dizbere yani ev avan çûva zibirî bele rast bêje rast belê rast bele bi rastî çamı gotî û yani ji pir alancî yani ziman em dizanin ji bo devletê da Türk Kurdê baş Kurdê miriye ji ber vê yekê alîkariya Kurdan nake devlet hêcê da bizane bûn alîkariya Kurdan nekir û devleta Türk tenê ji bo operasyonan bike çiyan bombardıman bike û Kurdan bikuje û nav tevgerekê de wiha dane
تشتكي وعجبني وبتشعمني فرمو از جاردن دوباره بکم خواست ارتحاج بیل استفاده دموغرافیا بگویرین هست بیا ایدادی کم است بله بله راسته آستان کرنا راسته بلاب کرنا چادره جبوکو آستان کرنا مداخله مثلا دکار بو لشکر سفربر بکره دکار بو بالافرا چادر بلا بکره آنجی آف آلاتریک دکار بو سیاد دامان روزی گل اصبه شرکی ببن به دولت اکیرا او دولت خواستم چه وادی که دست پکی دا چه دیگه سیستم آویا اوه بنگهی خراب دیگه او آلاتریکی آوه خراب دیگه اینترنت اوه دمت دامان روزی دا قدر دست دولت اکی دشمن دیگه حتی 4 روزه چه نکاری حملاتی خواه جنراتورا آلاتریکی بلا بکی تو چه نکاری به تانکر آوه بلا بکی آنجی به بالافرا چادر بلا بکی نکرین ودمه از دمال دبره بومشی من بیا فکری مگو وقت از اونینه عسکری دستا سر چادره نیش بلا بکن ودمه تخص دموغرافیا بگوارتن جبو او دبره کی جو استراتژیک جبو ملت کرد دبره کی جو پولیتیکه دبو او خواهی تایبتمندی خواهی جو پولیتیک جو اکونومیک هیا یعنی دبره هری دولمند بود دیلوک پشتا آبودیا ترکیه جی عادیه من حتی از دکارم بیشم سال 1907 نه او ایرشی مراشه کمکوژی مراشه جی به همان آرمانجی بود جبو کو کرد مراشه گرانی پازارجık کرد علمینه و خودی سرمیان بود دبره کی دولمند بود جبو کو iklimi وان arazi آخوان به برکت بود دولمند بود تو خواستیم این سرمایه بدن خودکنش مراشه بالا بکن یا ارتحاج دبا وک در فتح کی جوان را یعنی بلاوی ملت دبری کوچ بکن دموغرافیا بگوارتن سرمایه دست بگوارینه راسته اوی چه سرکفتی دبا از بی نظانمیدی راسته ناو منه دا راستی چاپمنی آلان حیله مازن دولت ترک این ارتحاج دا و دشفه کرن مناکیه که بدم روزنامه فرانکفورت آلگماین مخوان بجه سازی پاراستنا سیبیل دولت افات حول ده آلیکاری بیانی جخوارا درباز بکه دخت نسر خواه او آلیکاری دیچو مثلا لوگو اقپارتیه و یه اردوان سر دادن و زن ملت دگوتن او آلیکاری مدایه او آلمان او دشفه کرن براستی و رونرشمین سر روی دنیا دا رونرشمین بله شرم آواجه و راستی و کشتک جوان های و دیتا تشتفت جوار کن دیسا سازیان وکا هورا سوریا ترکان دا آفات آلیکاریه کستاندن به آوائه که کیفی بلاب کرن ندانه هر کسی جبرکو هیوا سور آلیکاریه جب آلیه سازی و ریخستن کرد حاطبن کم کرن شاندن دستانه سر و نهیان بلاب کرن ها اروپای جملت او تشته وکی برهم کرمون همه مانا برا چی کسی نکاری بهم بچنم جبو اردهج در رقصن هفکار این اروپای باشورا کردستان و دزگه ها و خیرخواز بارزانی و اوجی که هندکی مشکله در رقصن دیسا و براستی و دزگه ها و خیرخواز بارزانی و آلیکاره که باش بو کردان کرد و دوی همه پارتی سیاسی و کرد و سپاسیا و خواه و دزگه ها و خیرخواز ها بارزانی بکن و هم سپاسی وان کنم بیشن خیرخوازی ها بارزانی نه کاری بون آستنگ بکرانه جبو کو سازی یک ناف دولتی ها باورم اب سازی خیرخوازی نابند آوان لندرای دا نابند که ناف دولتی ها ناف ملتی دور دا تسجیل کریه یعنی آستنگ کرن آوان دبا توان اوی نه کاری با آستنگ بکران او ملی چه واکر مثلا دما بچه دقیقه قصنج برکو من ویدیو وان چکر او سمسوره او گوتن گوت دولت نه ام خبتن و هم مانه سکنی ما بونه سکنی نت کاری خبتن یعنی اتشته اوسا چیبون هنده تشتانی بله یعنی حالا خواه شوره ها تشتگی اولا پرسپیک بله
نابست اردهجه و لترکیه و لباکورا کردستان سیاست دا گوهرتنه که چاوا هات گوهرتن چانت yani siyasete guhartin çebu yanına içit bejim. Ne guhartin ne milleti Kürt az bir peşin bir nav millet tamaz. Levelat jin. Keko milleti Kürt hadi dibejin ya millet ser bu naxwazan nizam statü naxwaza millet ya gidiyor Türkiye xwaza falan. Abana hammi hekelinin. Milleti Kürt cesedi nodu ne evi ne tevperveri. Statücü xwaza. Eğer jiviya bawer nakin keremkin referandum yani de peşenge sazı nav devleti da bilen neteva yek boy vere am propagandajı serbest bikin sema biçin referandumu hala milleti Kürtçe de xwaz hala berası yekitiya der xwazayan ji xayra statü xwaz le bedası siyaset vane hevkar sabote dikin biya da be man bad be ev ku bu xwazın bibin parlamenter yan bu xwazın bürokrasiya xwa muhafaza bikin ya milleti Kürt xwa naxwaza bakıtanda naxwaza millet işte lidiji cüdayetiye falan ab argümanana yago delavan ne rastın ne karasata da ab hastana kurtubun hast biri bavariye cüda boyunu kurtubun çünkü denherin ku khaditene taybati bir artaca da cidditin ku ve eko ji kavmi wan ji millet wan lwan dibun khadi ab ya pengabe ki pozitif bu sani işte ki baş bu tercih millet Kürt bu hali Kürt kır le diya devlete da boran kriza devleti kuyla keko ab krizci serkanya vi doza milleti Kürde az bir iddia dikim xıtımandına diplomasiya vi mafiyatize kirina siyaseta vi kurbuna kriza aboriya vi sadem pes gereka Kurdu Kürdistan'a haysit hazar İslami perestleri radikal terörist gibi devleti maaşlısının her $400 Akwas dağıtı abori doğan tanka topa mekanize akaryakıt nizam çık PT kaçkirin bir trilyon Şekin bale hemen rast. Roza haç devlet da asker bir cikiriye haç devlet da Libya Ermenistan Azerbaycan Başırı Kürdistan'ı Rojava Rojalat o Kıbrıs Ego amana tamam sadam am çava bakın bela Kürt Rojalat da navada statüye kenasın Razı bir krize hana kuyatya sadam bir krize ama ab bandor da ser siyasete Türkiye le muhalefet yani opozisyon nabi kaydı altın masa pen masa nizam çık masa az gonadı masayı vanji masayı yapın masayı bak poker nabi da listik ki iskambil haya ve full masa masayı vanın yago eğer bitişte bakın bernamağa milleti xarab ya eşkere bikin Azerbaycan valla abi opozisyon demokrat az dengi kabedemi ya nakın mecliman ve kabd fikire yani bandora siyasiye abi behep kebin abi behep bikebin jibo küçük ranti devleti di parvanakın bir sale naxwazin tane bir ama İslami perest abidin xwarın Kemalist xwazin xwaraji par bikirin evet yani evet devleti la parva bikin la şey devleti ne jibo demokratize kirina devleti öyle dibêjin yani mümkün ama masa şeşe be deselat belki duvarı mafu azadiyan da heneki peşta çünkü çedike le vak junta 1962 Mayıs avici mesela bu azad kirina sendika bu mafi karkera bu azadiya çapemeniye bu ev heneki pengabe ev çebun pozitif le çava bu mesela Kürda girede cardın juntara revekir cardın piştivi arçıl da ev darbe çebun yani piş darbe lepe hep çebun sistem ne kadar kabul görüne bu sistem kabul görüne Dve perskeleka Kürdistan'ı çareser bebe. Debji düşmanatiya milleti Kürt berbede. Vay gidin retine. Siyaset abi kırış bu kırış be. Spas. Beli. Rastı. Beli biraz Ömer em ha tena daviye u
به داویه دا هون دخوازن سر اردهجه و لاسر وشانه تلویزیونه و تشتکی ببیجن کرم که یکو از بو بی خدمت آوا با 2 هفته 3 هفته از باور منصر به مجال راد واسطه اب جبو اشاد بوین عملات ما پنگا کی پوزیتیو تبینم جوا خبرکار تلویزیون آورد سلاف و سپاسین خواه پیشکش دیکم سرکفتن دخوازم من هر هبت زور سپاس هم سپاسیا و برز عمر دیکن و بشتاری برنامه همه بو همه جیانه که باش جرات خوازن و برنامه که دی و همه دی ساو هاو ببینن هم جبو گل ما یه اردهج دا جانه خواهد دست دانه ببیجن بلا روحوان شاد به بلا سر گل کرسا به بلا جهوان بهوش به هم گل خواهد اردهج بونه و شفای دخزن تماشاوان هجاو و برنامه همه و سر اردهج و کردستان و لبر قدیا و همه دمک دی و دمک نزیک جوارا برنامه که دیسا پیشکش بکن به ناو خوشی را ببینن و زور سپاس بو گهداری و بخاطره و